Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share reo Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Raiona, Te Kāihe me Te Pōkiha. It's actually our 100th episode, so stay tuned at the end for a little bonus. There are two kupu hou in our kōrero. The first is tarapeke, and it means to leap. He moeroa nā aku I tarapeke atu ai I te moenga, ka o mai ki taku waka. Because I slept in, I leapt out of bed and ran to my car. Our second kupu is wāwahi, and it means to divide. I wāwahi ahau I te keke, kia waru o nā wāhanga. I divided the cake into 8 pieces. Ka rare mai ngā taringa, listen out for these kupu hou in the kōrero. Kia hānea nā te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te Raiona, Te Kāihe me Te Pōkiha, nā Aesop. I aru tahi Te Raiona, Te Kāihe me Te Pōkiha. I whakae, kia wāwahi I ngā hua ki ia o rātou. Ka maui a rātou tētahi tia toa kai tā. Nā, ka tonoa kia wāwahi tia e te kāihe. Ka whakapau te kāihe I tōna katoa e wāwahi ai te tia toa ki ngā wāhanga e toru e ori te mārika ai hoki te rahinga o tēnā o tēnā. He oti a rā te Raiona pukuriri katoa ana I te korenga o tana wāhanga e hāngai ki tōna mana. Ka tarapeke atu ki aia, ka tihore tia paitia ia. Kātahi ia, ka karanga I te Pōkiha e wāwahi ai. I te timo a te Pōkiha I tētahi wāhi tare māna, ka hoatu I te rahinga ki te Raiona. Ka harikoa te Raiona I tēnei whakautenga. Me te aha, ka uia te Pōkiha ki tāna ako I te whakautenga me te manaakitanga nei. Kia pono taku kōrero e te ariki, tā te kupu a te Pōkiha. Nā te kāihe e takoto tiraha mai nā ahau I a koai. Ko te kiko o te kōrero, ka pai ake tāu whai a koranga I ngā hapa o etahi atu, tērā I o anō. The Lion, the Ass and the Fox by Aesop. The lion, the ass, and the fox were hunting together, and it was agreed that whatever was taken should be shared among them. They caught a large fat stag, which the lion ordered the ass to divide. The ass took a deal of pains to divide the stag into 3 pieces, which should be as nearly equal as possible. The lion, enraged with him, for what he considered a want of proper respect to his quality, flew upon him and tore him to pieces. He then called on the fox to divide. The fox, nibbling off a small portion for himself, left the rest for the lion's share. The lion, highly pleased with his mark of respect, asked the fox where he had learned such politeness and good breeding. To tell the truth, sire, replied the fox, I was taught it by the ass that lies dead there. The moral being, better to learn by the misfortunes of others than by your own. Tēnā rawa atu koe I tau whakarongo mai ki whakamiere. Thank you so much for listening to Whakamiere and to our loyal listeners for enabling us to make it to 100 episodes. E kore e ārika akumihi ki ia o koutou. If you'd like to listen to a Paki Poto similar to today's one, we recommend checking out episode 16, The Lion's Share, by Aesop. Did you know, if you're a kaimahi in kura, kohanga reo, puna reo, or schools across Aotearoa, we're giving you free Patreon access. Kaimahi can now get early access to every episode of Whakamiere, PDFs of every Paki Poto, access to a supportive reo Māori community, limited edition merchandise, as well as complete access to the back catalogue of content, which is more than 100 posts. Just email whakamiere@gmail.com from your staff email address and we'll send you a Patreon link. This is still just $6 a month for anyone else who wants to join.
A big mihi also goes out to our Patreon supporters, without whom this podcast simply couldn't be ad-free. If you've enjoyed what you've been listening to and want to show your tautoko in a non-pūtau way, please consider leaving a like and a review on your podcast app. It makes a massive difference in getting whakamiere out in the algorithm for others to discover. If you have friends in whānau who might like our kaupapa, please consider sharing it with them as well. You can also follow us on Instagram. Our theme song is Tuia Mai, and it's written by me. Please enjoy this extended version in celebration of 100 episodes. Ko Taurapa au, e mihi nui ana, hei a kua nei e hoa mā.